1. Dobrodošli u još jedan produžetak, novi produžetak nakon svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu, kao što ste navikli svako veče u mom mundijalskom kutku uz pomoć našeg glavnog sponzora Red Star Sporta. Razgovarat ću pa malo s vama ako budete nešto komentarisali vezano za današnji dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a počelo je veoma rano od 11 časova. Kod nas je ovdje bio onako tmuran dan, shvatio sam da gledanje utakmica od 11 do 20 je veoma dobro kada je ljeto i možda kada ste dijete nemate nikakvih drugih obaveza. Ovako kad je zima i tmurno sve više vuče na spavanje, i tako je upravo bilo i danas. Bila ona prava jutarnja uspavanka u susretu između Hrvatske i Maroka. 0:0, mnogi će reći jedna od najdosadnijih utakmica na ovom prvenstvu. U prvom poluvremenu je to bilo posebno izraženo, u drugom poluvremenu malo više se otvorilo i na jednoj i na drugoj strani, ali igrali su Hrvati i Marokanci oprezno. Marokanci agresivni protiv svjetskog viceprvaka, Hrvati možda malo i neočekivano oprezni u ovom prvom susretu. Treba izdvojiti u prvom poluvremenu. Hrvati su imali najbolju šansu koju je odbranio golman Bono, svakako prvo ime. Mogli su Hrvati do ta 3 boda, ali prvo ime Maroka je bio Bono. U drugom poluvremenu bilo je šansi na obje strane, posebno u prvih 10 minuta. Ono što može brinuti Marokance je povreda Mazraouija. Ne može brinuti samo Marokance, može brinuti i ekipu Bayerna. U 65. minuti izdvojio sam onu bombu iz slobodnog udarca Hakimija, odlično je odbranio Livaković i tako je završen susret rezultatom 0:0. Hrvati nakon pobjeda protiv Nigerije na prethodnom svjetskom prvenstvu i 2014. protiv Kameruna veoma lako su izlazili na kraj, posebno u tom prvom meču protiv Kamerunaca. U ovom drugom malo teže protiv Nigerije, sada protiv treće afričke ekipe 0:0. Posebno su teške ove prve utakmice, tako je bilo Hrvatima i u ranijim nastupima na svjetskim prvenstvima, osim onim mečevima kad igraju protiv izrazitog favorita pa se mnogo više nalože, ali i te mečeve su gubili od Brazila, recimo 2006. i 2014. Prethodno prvenstvo počeli su pobjedom 2:0 protiv Nigerije, nešto ranije 2002. su izgubili od Meksika i 98. su otvorili pobjedom, tako da su ovo prvi put da su otvorili neriješenim rezultatom. Marokanci mogu biti više nego zadovoljni, mogli su doći i do 3 boda, ali otvorili su sada sebi šansu za prolazak u drugi krug. Mnogo bolje su igrali, iako su promijenili selektora i vratili su se one njihove sve zvijezde mnogo bolje nego što sam jučer najavljivao, kao što je reprezentacija Irana smijenila selektora pred sami početak prvenstva, tako i sada otišao Vahid Halihodžić, ali vidio se tu neko jedinstvo svih Marokanaca na terenu koje je na kraju rezultiralo jednim bodom. Ovaj jedan bod Hrvatima ništa ne mora da znači, već u narednom susretu igraju protiv Kanade gdje su veliki favoriti, a također protiv Belgije. Vidjeli smo večeras reprezentaciju Belgije. Hrvati i tu mogu očekivati dobar rezultat. Više vjerujem u dobar rezultat Hrvatske protiv Belgije nego recimo protiv Kanade i tu će biti malo gusto. Maroko ide sada prvo susret protiv Belgije pa onda protiv Kanade. Grupa je onako neizvjesna, ali Hrvatska mi je i dalje tu prvi favorit. Možda i pravo vrijeme je bilo da se okliznu možda malo na početku, da se malo razmisle, a onda vide gdje su napravili koju grešku, a onda već u nastavku prvenstva bi mogli. Mada gledajući ovo prvo kolo, bit će veoma gusto u ovoj grupi jer niko nije posebno oduševio. Ali ono što je svakako oduševljeno, oni koji su oduševili u prvom kolu su reprezentativci Japana, susret od 14 časova. Ovaj video je trebao imati naslov Uspavanka jer je tako počelo. Završena prva utakmica, počela i druga, međutim ima jedan poseban naziv, a to je ratnički duh. Ja dok sam išao na fakultet, sa mnom išao kolega moj Todor i on je uvijek govorio zašto su ljudi neuspješni i zašto sve više ljudi nekako nisu borbeni u želji da ostvare sve svoje snove i rekao je nama fali ovdje ratničkog duha. Pa onda je navodio neke azijske zemlje kao primjer i slušao sam tako 3-4 godine samo ratnički duh, uvijek je to govorio i onda sam malo bolje razmislio i shvatio da reprezentacije Japana i Južne Koreje uvijek imaju taj ratnički duh na svjetskim prvenstvima. Japan nikada nije doživio neku blamažu. Jesu izgubili 4:1 od Brazila i Kolumbije u istoriji svjetskih prvenstava, ali nikada nisu bili poniženi. Jesu bili igrački nekvalitetni, ali trka i borbe nikada nije
nedostajalo. Isto tako je bilo i sa reprezentacijom Južne Koreje koja je na kraju stigla i do 4. mjesta. Jeste bilo kontroverzno, ali su se bacali na glavu. To stoji. Tako je bilo i danas. Njemačka protiv Japana. Iako nije tako slutilo, iako su najavljivali Nijemci da bi u prvih 45 minuta trebali i u drugom poluvremenu tu utakmicu privesti kraju, Japan počeo nešto drugačijem sastavu, ostao je Minamino na klupi, ostao je Asano, bilo je kod njih neke svađe u sastavu, čak i analitičari im nisu davali neke šanse. U prvom poluvremenu Japanci nisu imali ni jedan šut. Njemačka je povela golom iz penala preko Gundogana, ona im je poništen još jedan zbog nedozvoljene pozicije, još nekoliko prilika, trebalo je biti u prvom poluvremenu najmanje 3:0, Musiala je nekoliko puta izvozao japansku odbranu, a onda u drugom poluvremenu preokret. Isto onako kao što je Argentina povela protiv Saudijske Arabije 1:0 i vodila na poluvremenu, isto dali gol iz penala, isto im poništen u prvom poluvremenu, a onda u drugom poluvremenu promjena taktike trenera Japana, ulazi Asano koji je u prvom trku zaustavljen od Rudigera, ali onda ga je uništio potpuno odbranu nekadašnji fudbaler Arsenala i Partizana za preokret od 2:1. Japan je bio mnogo bolji u drugom dijelu, bilo je nekoliko promašaja i sa jedne i sa druge strane. Na kraju Japanci, iako možda statistički gledajući, statistika išla na stranu Njemačke, ali sa onakvom borbom su apsolutno zaslužili pobjedu. Prvo su zaslužili izjednačenje, a onda na kraju je došla i ta nagrada i gol za pobjedu. Presudio je taj njihov ratnički duh, ta borba, disciplinovanost, neodustajanje i na kraju se pokazalo kao presudno. Ono što sam govorio, koje bi reprezentacije mogle osvjetlati obraz Azije, to je svakako Japan kao i uvijek i Južna Koreja, iako je Saudijska Arabija nešto ranije napravila odličan rezultat. Jednostavno, azijske reprezentacije na ovom prvenstvu moraju ostvariti neki dobar rezultat, jer prvenstvo se odigrava kod njih i logičnije da ostvare dobar rezultat u Kataru nego recimo na prvenstvu koje se održava u Južnoj Americi ili narednom u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Sve ono što smo rekli, Njemačka je mogla voditi 3:0, a ulaskom Asana u potpunosti se preokrenuo rezultat. Od 17 časova možda smo očekivali još jedno iznenađenje. Susret su odigrali Španija i Kostarika. Španija je odigrala jednu loto sedmicu, upisala jednu od najubjedljivijih pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava. Mladost Španije je mnogo bolje djelovala nego Njemačka, izgledali su presavršeno na terenu, a Kostarika je ostala još uvijek da živi u svojoj 2014. kada su ostvarili najveći rezultat u istoriji. Ta ekipa jeste iskusna, ali je, možemo reći, i stara već za neko veliko takmičenje i za neki veliki rezultat. Bez jedne šanse, bez jednog šuta na gol, praktički gledano nisu prešli centra pošteno Kostarikanci i vjerujem, ne znam kakav može biti oporavak u naredna 2 kola. Dolaze ljuti Nijemci, a dolaze i Japanci koji su već pokazali koliko mogu na ovom prvenstvu. Kostarika je u potpunosti razočarala, a s druge strane mladi asovi Barcelone, Atletico Madrida su odigrali fantastičnu utakmicu i do sada se pokazali kao najbolja reprezentacija na ovogodišnjem turniru i vjerovatno mogu daleko. Gavi je postao najmlađi strijelac u istoriji reprezentacije Španije. Sudija na kraju produžio 8 minuta i Španci su tu postigli još jedan gol, ali ono što se nema šta reći, odigrali su savršenu utakmicu, podsjetili na one svoje najbolje dane od 2008. do 2012. ali kako igraju, teško da će ih neko zaustaviti prije četvrtfinala. Naravno u osmini finala ide križanje sa grupom gdje su Hrvatska i Belgija. Međutim, ovo što su danas pokazali Španci, to je za svaku pohvalu. Naravno i taj rezultat niko nije pogodio, kao ni rezultat Njemačke i Japana na mom Instagram profilu. Što se tiče tipovanja za Red Star Sport nagrade, mislim da je neko osvojio nagradu na Red Star Sport Facebooku, ja nisam primijetio na YouTube kanalu kod mene da je neko pogodio. A onda je došao ovaj posljednji susret gdje smo zamalo vidjeli iznenađenje, no na kraju je pobijedila jedna iskusna ekipa. Belgija je savladala Kanadu rezultatom 1:0. Prvo su Kanađani imali penal i čekaju svoj prvi gol na mundijalima i nikako da ga dočekaju. Davis je promašio, mogla su biti još 2 penala za Kanadu, međutim sudija iz Zambije nažalost nije pozvao VAR u prvom poluvremenu i nisu došla ta 2 penala.
Kanada mnogo više udaraca, šuteva, odlična atletski pripremljena ekipa, ali popustile koncentracije, na kraju su na to iskustvo, na neiskustvo igranja na velikim takmičenjima izgubili. Batshuayi je postigao jedan gol, no prema onom što sam ja vidio, ne dajem Belgijancima neku veliku šansu sa ovim dosta starim igračima, već potrošenim. De Bruyne se tek uključio negdje u 70. Hazard više nije na onom nivou kao što je bio. Dole odbrana veoma iskusna, ali u isto vrijeme i veoma stara, spora. Zna biti i dosta nervozna, bila je takva i danas utakmica. Aj dobro, Courtois je na golu pokazao svoju klasu, ali ovakvu Belgiju ja ne vidim dalje od osmine finala i četvrtfinala, iako važe među top 6-7 selekcija za osvajanje, ali vjerujem da će Hrvati biti jači od njih i da oni ovdje mogu pucati eventualno na drugo mjesto, a njima je ključan naredni susret protiv Maroka. Ako ih Marokanci iznenade kao što su iznenadili Hrvate, bit će taj meč između Belgije i Hrvatske ključan za odlazak dalje, ko će ići dalje, a ko će ispasti. Jesu bili iskusni i jači, ali pitanje što se tiče Belgije, koji je njihov maksimum na ovom prvenstvu. Tu utakmicu je jedna osoba pogodila na mom Instagramu, a što se tiče Red Star Sporta, evo tu je još jedan poklon. Dux, za koji ste neki dan tipovali, je sad kod mene. Vidite, ovaj crveni Dux. Posjetite radnju Red Star Sporta u Brčkom, a za sutra ide posljednje utakmice u ovom prvom kolu. Red Star Sport vam poklanja dres po izboru, dres reprezentacije Srbije ili Hrvatske, ili ako želite bon ponovo od 50 konvertibilnih maraka. Program počinje u 11 časova utakmicom u grupi G između Švajcarske i Kameruna. Švajcarska je jedna od reprezentacija koje zaslužuju svako poštovanje. To je jedna od najkonstantnijih reprezentacija na velikim takmičenjima, posebno u posljednje vrijeme. Iako kada gledate sastav Švajcarske, tu često nema nekih velikih zvijezda, ali uvijek su oni tu negdje osmina finala, četvrtfinale, da li grupna faza, no uvijek su oni na takmičenjima. Nema nekih prevelikih oscilacija da jedne prvenstvo ne igraju, da se posvađaju, da nešto tako što se dešava kod nas. Uvijek su tu negdje i opet od njih prijeti jedna velika opasnost u ovoj grupi. Imaju konstantno učešća. 2018. su igrali u sličnoj grupi. Tada su u prvom kolu igrali protiv Brazila 1-1, možda osvojili i ključan bod, onda je došla pobjeda protiv Srbije u 90. minutama i u posljednjem kolu neriješeno protiv Kostarike, 5 bodova osvojili i u drugoj fazi su naletili na Šveđane, izgubili 1-0. Također još jedna reprezentacija koja je konstantna, ali ih nema na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Prošle godine na Evropskom su stigli do četvrtfinala, kada su u osmini finala izbacili reprezentaciju Francuske poslije penala, pa su ih na kraju ti penali uništili u susretu četvrtfinala protiv Španije. U kvalifikacijama su osvojili prvo mjesto ispred aktualnog evropskog šampiona reprezentacije Italije i tako sigurno stigli do svjetskog prvenstva u fudbalu. Igrali su posljednju prijateljsku utakmicu kao neku pripremu za mečeve protiv afričkih selekcija i za protivnika su imali reprezentaciju Gane koja također igra sutra ili danas, zavisi kad gledate video, i izgubili su u tom susretu 2-0, što i može biti dobra opomena pred ove utakmice grupne faze. Ovo je 13. mondijal za Švajcarce i neka postava koja se očekuje je postava puna iskusnih igrača. Igrač koji je najviše nastupao, ukupno 100 nastupa ima je Ricardo Rodriguez, tu su Akanji, Šar, Zakaria, Elvedi, Freuler, Džaka, Šačiri, Embolo, Seferović, a glavni trener ekipe je legenda Murat Yakin. On i njegov brat su igrali, sjećam se, na svom možda drugom takmičenju koje sam pratio od 2004. pa smo skupljali sličice, bili su braća Hakan i Murat Yakin, oni su bili 2006. i nešto ranije. Dakle, ekipa puna dobrih igrača, nema neke pretjerano velike zvijezde, tu su možda Šačiri i on je već u zalasku karijere, Embolo, Džaka koji igra veoma dobro ove sezone, Šar, Akanji je veoma poznat, tako da pored svih tih zvijezda imaju jak timski duh, to su do sada pokazivali na velikim takmičenjima. Za protivnika imaju reprezentaciju Kameruna, domaćina posljednjeg Afričkog kupa nacija, tada su osvojili 3. mjesto, ali nekako na taj domaćinski efekat su stigli do polufinala gdje su na kraju izgubili od Egipta rezultatom poslije penala. Šta izdvojiti iz reprezentacije Kameruna? Čvrsta reprezentacija kao i svi ovi
kao i sve afričke selekcije. Oni su smijenili trenera poslije završetka Afričkog kupa nacija, otišao je Toni Conceição, a došla još jedna legenda, još jedan od poznate familije Song, Rigobert. Sjećam se kad su bile one igrice, kad sam tek počinjao igrati, pa je bio Alex koji igra u Arsenalu i Barcelone, a nešto starije bio Rigobert i onda sam sam vršio one transfere i Rigoberta prebacivao u Arsenal ne znajući da je u stvari to bio Alex. Rigobert Song došao je i čim nekako dođe domaći selektor, na što sada najviše rade Afrikanci, svi predlažu da se reprezentacije ne uzimaju više evropske selektore nego domaće, odmah se malo unese više atmosfere u tim, pa ćemo vidjeti šta su spremni Kamerunci na ovom susretu. U baražu su izbacili reprezentaciju Alžira, možda jedna reprezentacija koja bi bila favorit i to onim kasnim golom u 97. minuti. Kod Afrikanaca još tada važio gol u gostima, pa su se mnogi žalili, tražili su Alžirci naravno ponovo igranje utakmica, to se često dešava u Africi da se neko žali, ali ništa na kraju nije bilo od toga. 9. nastup, četvrtfinale 1990. za reprezentaciju Kameruna. Roger Milla je tada vodio svoj tim, 90. pa 94. postao jedan od najstarijih strijelaca. Također ove generacije Samuel Eto'o. Ono što je problem kod Kameruna, oni 20 godina čekaju na pobjedu na svjetskim prvenstvima. Ukupno su u seriji posljednjih 6 poraza. 2010. i 2014. su igrali na svjetskom prvenstvu, sva 3 poraza, nisu igrali na prošlom svjetskom prvenstvu. Od igrača možemo izdvojiti golmana Onanu, Nkulua, jednog od najiskusnijeg, Anguissu koji igra u Napoliju. Svakako imaju jak napadački tandem i na tome će se zasnivati igra reprezentacije Kameruna. Vincent Aboubakar, njihova udarna igla, i Toko Ekambi iz Liona je tu. Oni su uvjerljivo bili dva najbolja napadača na Afričkom kupu nacija. Niko više nije ni postigao golove u reprezentaciji osim njih dvojice, a tu je naravno i Erik Choupo-Moting, igrač koji je igrao u Bayernu i Paris Saint-Germainu. Svi kažu da je čovjek imao najboljeg menadžera na svijetu kada ga je uspio ubaciti u mnoge jake klubove, ali Choupo-Moting je pokazao svoju klasu. To je susret od 11 časova, da vidjet ćemo da li će to biti još jedna jutarnja uspavanka. Od 14 časova dvije interesantne ekipe, jedna možda i najsimpatičnija u istoriji svjetskih prvenstava, a to je reprezentacija Urugvaja koja igra protiv Južne Koreje, dvostruki šampion iz 1930. i 1950. simbol svjetskih prvenstava, zbog toga što se prvo svjetsko prvenstvo igralo upravo u Urugvaju, a to je jedna od mojih omiljenih ekipa, jedna od najmanjih država. Sigurno ste vidjeli kako su napravili promotivan video za ovo svjetsko prvenstvo kada se selektor oglasio koje igrače je pozvao, pa su išli u svako mjesto od tih igrača, tamo snimali reakciju njihovih zemljaka i s tih gradova. Zemlja koja živi za fudbal, nekako uvijek često podcijenjena, pored Brazila i Argentine, uvijek se njima daju neke manje šanse i kao uvijek je na žebu najvažnije izbjeći Brazil i Argentinu, a s Urugvajcima ćemo lako, iako ne bih mislio da je to tako. Nakon 15 godina ih je napustio njihov selektor Oscar Tabarez i došao je Diego Alonso i vodit će ih na svom prvom svjetskom prvenstvu 2021. Postao selektor prošle godine, a Oscar Tabarez prethodnih 15 godina. Ovo je skup iskusnih igrača i kaže se da je ovo posljednji ples ove generacije koju čine Diego Godin, Caceres, Vecino, Suarez i Cavani, ubojiti napadači. Suarez i Cavani već u samom zalasku karijere, ali uvijek su tu na maksimumu za svoju reprezentaciju, također uz Bentancura i Nuneza iz Liverpoola, a naravno ne treba zaboraviti ni budućeg najboljeg fudbalera svijeta, to je svakako Valverde iz Reala. Treba vidjeti kako će izgledati taj urugvajski spoj mladosti i iskustva. Ja uvijek reprezentaciju Urugvaja dajem najveće moguće šanse i oni to uvijek i potvrde. Na prošlom prvenstvu su ispali u četvrtfinalu od Francuske, sjećamo se 2010. igrali susret za 3. mjesto u kojem su izgubili od Njemačke, ali uvijek su sigurni učesnici druge faze. Po meni ova grupa, kada je izvučen žrijeb, bila grupa smrti, jer stvarno ima interesantnih ekipa koji imaju mnogo toga da ponude. Jedna od tih je i Južna Koreja, koju se i ne daju neke šanse u ovoj grupi. Ovo je njihov 6. mondijal, a znamo da je najveći uspjeh Koreje polufinale 2002. kada su bili domaćini. Paulo Bento, Portugalac,
preuzeo Koreju 2018. nakon svjetskog prvenstva. Tada je Koreja ispala u grupi, a upisala onu istorijsku pobjedu protiv Njemačke. Od igrača koji se ovdje izdvajaju, svakako prva zvijezda Son, koji dolazi sa u nekom polupovrijeđenom stanju, ali najvažnije da igra, jer bez njega Koreja ne bi bila Koreja. Neće ni Koreanci odustati, iako nemaju možda neki veliki igrački kvalitet, ali svakako sa Sonom su za 3 stepenice barem jači. Tu su Kim Min iz Napolija, Lee iz Mainza, još jedan Lee iz Majorke i iskusni Hwang koji igra u Olympiakosu. Možda u ovoj grupi ne slovi za nekog favorita za plasman u drugu fazu, ali vjerujem da će namučiti i Urugvaj i Portugal i Ganu. 7 međusobnih duela igrali su Urugvaj i Koreja, a samo jedna je dobila Koreja i tu u posljednjem njihovom susretu prije 4 godine u prijateljskom meču je slavila Koreja rezultatom 2-1. 1990. su igrali, tada je Urugvaj slavio rezultatom 1-0, a ona utakmica koju se ja sjećam je odigrana 2010. u osmini finala Urugvaj-Koreja 2-1 i tada su padali majstorski golovi preko Diega Forlana, iako je bilo 1-1 na poluvremenu, u drugom poluvremenu Urugvaj postiže još jedan gol i prolazi dalje. Od 17 časova Portugal-Gana, stari znanci, igrali su i na prošlom evropskom prvenstvu, iako nisam izvukao njihov međusobni skor, ali posljednji ples iza Ronalda na ovom svjetskom prvenstvu i on je došao sa ciljem da ga osvoji, iako su Portugalci prošli na ovo svjetsko prvenstvo tek nakon baraža, izbacili su Makedoniju u baražu. Santos, vjerovatno ukoliko uslijedi neki loš rezultat, Santos će dobiti otkaz. Mnogi kažu da je to najslabija karika Portugala, iako je bio prvak Evrope s Portugalom 2016. Naravno, Cancelo, Bruno, Danilo, Bernardo, sve te zvijezde portugalske, od njih možemo očekivati i napad na titulu i ispadanje u grupnoj fazi. S Portugalcima se nikad ne zna, pa tako da ostavimo neke prognoze i vidjet ćemo kako će igrati Portugalci, ali ostavimo ih nekako po strani, jer dosadašnji tok svjetskog prvenstva nam je pokazao da niko nije siguran u prognozama, čak ni u ovom tipovanju, a kamoli u pogađanju rezultata. Reprezentacija Gane nakon katastrofalnog nastupa na Afričkom kupu nacija, ispadanje u grupnoj fazi, ako su bili jedni od favorita, otišao je naš Milovan Rajevac, a došla još jedna legenda reprezentacije Gane, Otto Addo. Addo je nastupao za Ganu 2006. i odmah su došli bolji rezultati. Izbacili su Nigeriju, iako su Nigerici možda i bili favoriti u tom susretu, izbacili su Nigeriju u baražu, a u posljednjoj pripremnoj utakmici savladali Švajcarsku. Dakle, Gana ima šta da pokaže na ovom turniru. Ovo je njihov 4. mundijal, prvi je bio 2006. Igrali su osminu finala, ispali od Brazila. Vrhunac je bio 2010. kada su u četvrtfinalu eliminisani od Urugvaja, iako su imali sve pred sobom da uđu u polufinale. Dakle, nekoliko poznatih utakmica. Na prošlom mundijalu, čini mi se, ili preprošlom, su igrali Portugal i Gana, a od igrača koji se izdvajaju su Lamptey, Amartey, Partey, igrači onako rimuju se, ali poznati iz Premier lige. Naravno, tu je Jordan Ayew, a ne treba zaboraviti ni Bukarije s Crvene zvezde, koji će biti jedan od predstavnika naših klubova. Igrati na golove na ovoj utakmici bi možda bila sigurnija opcija. Portugal, u ovoj grupi će biti zanimljivih utakmica poput mečeva Portugala i Južne Koreje koji su igrali 2002. kao i Urugvaja, Gane, repriza četvrtfinala iz 2010. I Portugal i Urugvaj su igrali u nokaut fazi prošlog svjetskog prvenstva. Dakle, reprezentacije koje se možda po nekim stvarima dobro poznaju, ali igrači se nešto manje poznaju. I naravno, vrhunac i završetak grupne faze, odnosno završetak prvog kola. U Kataru je meč koji svi očekuju u ovoj regiji, meč između Brazila i Srbije. 6 puta su se na mundijalima do sada sastajali, ovo će biti njihov 6. susret, čime će postati rekorderi po broju utakmica u grupnoj fazi. Do sada su dijelili taj rekord, a sada će postati najigranija utakmica u grupnoj fazi. Kroz istoriju Srbija i Brazil su igrali ukupno 19 puta i Srbija, odnosno Jugoslavija, sve te bivše zemlje prije kako su se zvale, imaju samo 2 pobjede. I te 2 pobjede su ostvarene u prve 2 utakmice. Prva je 1930. prvo svjetsko prvenstvo, već opjevano u svim pjesmama i filmovima i serijama. Jugoslavija slavila sa 2-1, a 1934. Brazil igrao na drugom svjetskom prvenstvu. Ispao je već u prvom kolu, tada se igralo na ispadanje
i da ne bi se brzo prije vratili kući, nazvali su Jugoslovene i zatražili prijateljsku utakmicu da ne bi izgledali tako osramoćeno kada se budu vratili kući. Međutim, ta prijateljska utakmica protiv Jugoslovena bila je još veći debakl za Brazil jer je Jugoslavija slavila rezultatom 8-4. Pamti se i duel ove dvije ekipe na prošlom svjetskom prvenstvu, nekada tada je Srbiju vodio Mladen Krstajić i dosta slabija reprezentacija od ove danas. Kao Srbija u tom susretu izgledala kao da se već predala nakon poraza od Švajcarske, a Brazilci na kraju iskusno pobjedili 2-0. 2015. finale reprezentacija do 20 godina Srbija dobija Brazila rezultatom 2-1. Srbija postaje omladinski prvak svijeta. Iz te reprezentacije Brazila danas je tu samo Gabriel Jesus, a od Srbije ima ukupno 8 igrača koji su bili šampioni svijeta. Srbiju predvodi Dragan Stojković Pixi. Reprezentacija koja je možda u prethodnom periodu imala iste igrače, ali ovakvu energiju i hemiju nije nikada. Pixi je unio povjerenje svima da mogu da se bore do samog kraja, da mogu biti bolji od svih. Nakon 20 godina dolazi na svjetsko prvenstvo, tada je bio igrač, pokazivao sve svoje majstorije još 90. pa i 98. Sada ima jednu dobru reprezentaciju, prije svega Srbija nikad napadački nije bila jača. Sjećam se još vremena kada je moj omiljeni igrač bio Nikola Žigić, sam zbog visine, iako su me svi gurali na štopera, ja sam htio biti napadač kao Žigić, a evo sada došla neka generacija kada Srbija nikad nije bila jača napadački, uvijek to bili su bolji defanzivno, tu su sada Vlahović, Mitrović i Jović gore u samom, pa sredina terena Tadić i Sergej Milinković-Savić, Gudelj, po lijevoj strani vjerovatno neće biti Kostića zbog povrede, a i defanziva izgleda solidno, 3 golmana koje su prepoznata po svojim frizurama. S druge strane, Tite dolazi sa jakim Brazilom, Brazil koji važi za jednog od prvih favorita za osvajanje ovog svjetskog prvenstva, po imenima veoma dobar, talentovan, ali ne treba strahovati od Brazila. Mislim da i taj Brazil ima svojih mana koje mogu reprezentativci Srbije iskoristiti u tom meču, a i budući protivnici Brazila. Brazil se jeste prošetao kvalifikacijama, dobro odigrao pripremne utakmice, no svjetsko prvenstvo je neko drugo takmičenje i ako je onakav Brazil prije 4 godine savladao Srbiju sa 2-0, zašto ne očekivati da će Srbija sada pružiti neki bolji otpor. Prvenstvo je veoma izjednačeno, tako da ne treba da ne očekujemo neke kikseve još ovih reprezentacija, ali svakako vjerujem da će Srbija odigrati najbolji susret na mundijalu upravo protiv Brazila, iako bi to mogao biti i mač s dvije oštrice, ukoliko se ostvari pobjeda, jedan korak si u osmini finala, ali ako se previše izgori, a onda još slijede mečevi protiv Kameruna i Švajcarske, to bi moglo biti malo klimavo. Međutim, ni Brazilci nisu nešto u tim prvim susretima, oni uvijek odigraju loše te prve utakmice otvaranja. Naravno, ne možemo sada govoriti o 1930. ali evo primjer prošlog svjetskog prvenstva kada su u prvom susretu igrali 1-1 protiv Švajcarske, kada su bili domaćini. Također su im sudije morale navući pobjedu protiv Hrvatske, nešto ranije je uvijek bilo nekako borbeno, igrali su s kim su igrali još sa Južnom Korejom, sa Sjevernom Korejom, evo najbolji primjer iz 2010. i njih su jedva pobjedili sa 2-1, iako su bili favoriti, tako da sutra očekujemo vjerovatno spektakl na najvećem stadionu u Kataru, gdje će biti mnogo navijača i sa ovih prostora, a mi bismo ovom najavom zaključili najavu prvog kola. Sutra naravno drugo kolo, najavljujemo i analiziramo ove susrete. Ja na Instagram profilu poklanjam neke druge nagrade od drugog kola. Sutra ću proglasiti ko je pobjednik prvog kola, a što se tiče produžetka poklanjamo dres reprezentacija Srbije ili Hrvatske, ovisno šta želite, a najvažnije je da u tipovanju, da u komentaru napišete koje tipove predviđate sutra za utakmice koje sam vam naveo, dakle 4 susreta od 11 časova. Švajcarska, Kamerun, od 14 Urugvaj, Južna Koreja, Portugal, Gana i Srbija, Brazil. Piši u komentaru. Pozdrav, vidimo se sutra.